تماشاوانên hêja careke din dem baş Kurtşo biriya bernameya Ziman û Raman dibe pire girêdaneke pisûd û peywendiyeke berhemdar di navbera kesên pispor û civakê de. Vê carî jî mêvanekî me yê hêja û astbilind ji Bakurê Kurdistanê ye, ew jî mamoste Miraz Ronî ye. Miraz Ronî bi navê xwe yî fermî Mulazim Ojcan sala 1966 de li gundekî Nûrşîna Badlîsê ya bi navê Nîste hatiye jiyanê. Lîse li Tetwan û Badlîsê qedandiye. Li zanîngeha Anadoleyê ji dûr ve bi sîstema fêrbûna ji dûr û vekirî beşê aboriyê xwendiye û bawernameya karê jimêryariyê wergirtiye. Salên 2014-2015 li zanîngeha Yozinciyê ya Wanê li ser ziman û çanda Kurdî master kiriye. Piştî sala 1992 di nav gelek karên çandî û siyasî de cihgirtibû. Di avakirin û kargeriya rêxistina Halkên Emek Partîsî de li Nûrşêna Badlîsê cihgirtiye. Di damezrandina Demokratîk Halk Partîsî de weke damezrêner cihgirtiye û demekê serokatiya rêxistina wê ya bajarê Mêrsînê kiriye. Di damezrandina navenda çanda Mezopotamyayê ya şaxa Mêrsînê de bi awayekî cihgirtiye û li wê derê demekê waneyên zimanê Kurdî dane zarokan. Sala 1998 di desteya kargera Enstitûya Kurdî ya Stenbolê de cihgirtiye. Karên xwe heta sala 2030 domandiye. Hêjî weke endamekî Senatoya Enstitûya Kurdî ya Stenbolê xebatên xwe didomîne. Miraz Ronî sala 2000 beşdarî perwerdeya zimanê Kurdî ya li zanîngeha Uppsala ya Swêdê bû û sertefîkeya mamostayetiya Kurdî wergirtiye. Di salên xwe yên li enstîtûyê de çend caran weke wergerekî fermî li dadgeha Ewlohiya Dewletê wergera Kurdî tirkî kiriye. Li gelek deveran û gelek caran mamostayetiya kurmancî kiriye. Ji berhemên Miraz Ronî disiya dara xaçê de serhildan, helbest, tesewura xaniyê feylesûf, werger, keça ardil, werger, xebatên rewşenbîriya Kurdî li Bakur ji sala 1900 heta sala 2000, perîze, helbest, li ser çand û wêjeya Kurdî hin gotarên lîkolînî. Temaşevanên hêja niha biçin cem hevkarê min keremo mêvanê me hêja mamoste Miraz Ronî. Fermo. مرحبا گلی هوالوگرین هجا میوانین عزیز تماشاوانین دلوان برای هر تشتی من حمید سرچاو سران راتن و مخیراتن اکران کرد شوپی و مخیراتن برنامه زمان و رامان به برنامه که دن دیسام لی پیش بری ونه هیویدارم که برنامه کی خوش و گش در باس ببه ایرو میوانه که منی گلی که بقدر هیا نویسکار زمانزان و فولکلورزان کرد ماموسته Miraz Ronî ایرو میوانه منه ماموسته سرچاواناتی gelek savî spas maliyava سرسرا gelek şadın ایرو هستایکی وکیته هستایکی کو به سالای لسروی چانده لسروی زمانی دخبته ایرو میوانه دیوان امنه سرسری من سرچاوی مراتی دست پیکده تشتکی تبخوازی بی بیجی هیا سیده مزن نکه yani مزنی تو مزنی میره من spas مزن نیمن بلاوی کتابه خمسه سرسرم سرچاوی مراتی تماشاوانین هجا ماموسته Miraz Ronî شخو دست پیکده درباره ماموسته ده gelek آگاهیان گهدار و تماشا کر نها سه پرتوکین وی ین هاتنه وشاندن و gelek شو ورگرین وی هنه gelek نویسو گهدارین وی ین ده وکی کوارن کردی ده هاتنه وشاندن هنه پرتوکاویان نو بناوی پریزا یا بری سرهلدان هبو سالن 2000 کو درکت بو پرتوکا شاعر اهل بسته افجی پریزا پرتوکان نو اوا هما سه چارمه درکتیه لی پرتوکه کی مهم یا گرین کو امی ایرو لسری بخبتن خباتن روشنبیریا کردی لباکور سالن 1900 حتی 2000 مجرا ماموسته یا زانکویا وانه یا یوزیلی لیسانسا برند ساعت خوش ماموسته دست پیکده از خوازم دوی واریده ام بوی آوی دست پی بکن سالن 1900 روشا زمان دستازی دزگین کردی ده چوابو و ناوی وان شخصیتا ناوی وان سازیان چه هنه؟ تو دکاریج ماره چه بیشی؟ سری 100 ساله yani peşya seri 100 sala bistanım bebejin
تشبسێکی وەکی بێژم بربچاو ji aliyê xebatên modern nûjen ve sala 1898 Rojnama Kurdistanê tê çapkirin weşandin. Ev destpêkekî mühim e. Ew jî ku ji aliyê Miqdad Bedirxan û Herosa Birayî paşê berdewam dike. Lê esas piştê 1980 meşrutiyeta duhem hindekî bêjim pêşî li hindekî karobarên Kurdî jî vedibe. Hindekî rewşa bêjim siyasî نرم dibe. Ew derfet çê dibin. ببخشە پشتی داخستنا عبدالحەمید یا لەسەر تەخت Yani meşrutiyeta duhem taybetî ku hindekî ji binda ew pêltê hindek guherînê mühim çê dibin. Tuan derfetan da Kurdên ku li Stenbolê bi taybetî dijîn û bi taybetî jî dîsa rolek sereke mala Malbata Bedirxaniyan dîsa dileyîzin. û tu demê da bi qasî neh deh heb meriv dikare bibêje komeleyên Kurdî yan jî Kurdan yan jî Kurdistanî bi niyetên siyasî yan jî çandî bi giştî jî helwest ji bo çareserkirina mesela Kurda birêxistina Kurda û bêjim hişmendiya Kurdayetiyê pêşxistin. Ew destpêkekî mühim e piştê salê 1908 pêva dest pê dike û bi qasê nehdeh komele tên avakirin. Ew komele helbet mesela navê wan ji bo ku ez şaş nebêjim navê çend hevan meriv dikare mühim bibêje. ev hemû salên piştî salên 1980 nehan tên avakirine wisa ev komeleyên ku tu dibêjî Erê yani piştê salên 1908 mesela Kurdistan Azmê Qavî Cemiyetî navê wî ye orjinal e. Komeleya Vîna Xurt a Kurdistan 1900 da tê avakirin hê ew. Osmanlı Kürt İttihat ve Terakî Cemiyetî Komeleya Kurdên Osmanî bo yekîtî û pêşketinê 1908 Kürt Taawun ve Terakî Cemiyetî Komeleya Alîkarî û pêşketina Kurdan ji terabêjim Kürt Neşrî Maarif Cemiyetî Komeleya Belevkirina Zanistî Zanistan ev jî 1910 Kurdistan Teşrîkê Mesayî Cemiyetî Komeleya Hevkariya Xebatên Kurdistanê 1912 Kurdistan Mehbuban Cemiyetî Komeleya Hevkariyên Kurdistanê Heskiriyên Kurdistanê Kürt Talebe Hêvî Cemiyetî Komeleya Hêvî ya Talebeyên Kurd Kurdistan Tealî Cemiyetî Komeleya Bilindkirina Kurdistanê û Kürt Teşkilatê İçtimaiye Cemiyetî dîsa ev jî 1919 Komeleya Rêxistina Civakiya Kurd wekê me got Kurdistan Tealî Cemiyetî jî 1918 ji nav van mesela eva pirê wî bi niyet û helwestên mesela Kurdistanê tên avakirin birêxistina Kurda bi awekî modern awekî nûjen bêjim dixwazin xwe pirê bixin lê ev xwendevan û rewşenbîr pirayî li Stenbolê dîsa ji ber ku navend e derfetên xwendinê li vir heye hindekî ji wan belkî zabitin askerin hindek ji wan arîstokra yani di nava dewletê de jî ew hene di karê dewletê da gelek reng bi rengin yani lê ew ê ku bîro bêjim hizra neteweyî pêra çêbiye ji wana hin ew komên ku li hev dicivin yani dixwazin hindekî karobara bikin divê yani naberas 1908 û heta 20 دوێ navberê de heta avabûna
komara Türkiye. belki jî heta yani makazagona 24 بله بله لی اساس اف 4 سال شهر جهان یکم وکی نافبرکی وندا معرفت کاره ببینه چونکه لوی هر تشت راوستیایه پشتی کو شهر راد وسته او جیش خواه روشانو ندیاره دوان شهر تو مرجان داری ساهنتش چه دبن لی اگر معرف جالیه چاندی کلتوری و بالا خواه بدیه او کرد نشر معارف جمعیتی کماله بلاف کرنا زانستان او یک او کرد طالبه هیوی Kürt talebe cemiyeti Kumelaya hevi ya talebeyin Kürt ev o Kürt taali cemiyeti ev her se kumele ji aliye peşxistina karubarên hişmendiya bêjim ziman jî tevlêda ya jî fêrkirina ziman yekser nebe jî berê xwe didin çand edebiyat û hunerê jî ziman jî yani bingehekî ji vî awayî da saz dikin ji bo xwe belê belê ev her sê komele mesela bêjim kovara rojê Kurd mühim e ji vî aliyê ra yek jî jîn kovara jînê jîn jî heta wî Kurd jî heye lê ev her du kovar ji aliyê bêjim hişmendiya pêşxistina edebiyat û ziman van gavên pêşî difikirin û tavêjin kesên ku di nava wan dane li ser mesela Kurdî jî bêjim yani hişmendiyekî netewî di van dezgehan da tê ava kirin berê her tiştî armancek bi navê Kurd e bi navê Kurdistana û li vê derê belê qada siyasî jî heye bi awayên siyasî jî dixebitin lê bêtir xebatê wan li ser edebiyat û ziman û pêştexistina çand û huner û zimanê Kurdî ye ev komele hema bêje hemû jî organekî wanê bibore ew ê heye weşanê heye işte ev mesela rojî Kürt weşana Kürt talebe hêvî cemiyeti yani komela xwendekarên hêvî weşana wan e jîn weşana Kürt talî cemiyeti mesela ev divan her duan da bi taybetî duwarê ziman da jî maqaleyê Kurdî û her wisa edebî jî cara pêşîn wekî piyes tiyatroya yekem wekî çîroka yekem divan kovaran da gotarên wan gotar û her wekê din tên weşandin ji vê aliyê ve meriv dikare bibêje ev destpêk ji bo avabûna hişmendiya Kurdî destpêkekî pir mühim e lê ji ber ku demekî Kurd di navberekî pir xirab da dest pê kiriye hê ku bingeha xwe negirtiye temam nekiriye ev teşqele û têkçûnên dewleta Osmanî û pêra avabûna dewletên û dunyaya rewşekîn û avabûn ev serûbinbûn dihêle ku ji hev belav bibin û carekî din nekarin birêve bibin û ew bikin baş e Seyda min kîne wekî şexsiyet em dikarin kî bilêv bikin wekî evan salên em bêjin 1900 derdorê hejda bîstê û Celadet Alî Bedirxan û Memduh Selim Begu berî wan ki wekî me got 1898 Midhat Bedirxan derdkeve pêşberî me bi kovara bi Rojnameya Kurdistanê ew ê şexsiyetên Kurd ew kî hene mirov dikare di wan saziyan da kî bilêv dikin yani helbet hejmar hemû kî bûne ew di belgeyan da jî meriv tev nakeye lê hindek navê ku min wek nêşe girtiye em dikarin hindek navan çend navan baş dikin mesela dîsa me goya ji mala Bedirxaniyan Miqdad Bedirxan Abdurrahman Bedirxan Müftî Zade Reşid Begê Mûşî Cemîl Begê Diyarbekirî Emin Ali Bedirxan Ferîq Şerîf Paşa Şeyx Abdulkadirê Nehrî Memduh Selim Bek Xelîl Xeyalî Ekrem Cemîl Paşa Abdullah Cevdet Kemal Fevzî Emin Ali Bedirxan û Mevlevî Zade Rifat Qedrî Cemîl Paşa Tevfîq Begê Silêmanî yan jî pîremerd navê din û Hemzeyê Miksî Abdurrahîm Rehmî Zabsû ku paşê paşnavê wan bûye Zabsû Hekarî
Evan navên ku diyarın sereke êdwan komela û dezganda cîgirtine pêşengiya wî kirine ava kirine hindek ji wan navanin yani. Seyda eko mesela de gotarên xwe de nivîsê xwe de bêtir giringiya ziman anîne ziman yani nivîsandine û xwestine giringiya ziman li pêş be kîjan şexsiyetên gelo wan kovara Wan da Xelîl Xeyalî navekî mühim e ji ber ku cara pêşîn bi herfên Erebî helbet alfabeyekî ji bo Kurda ava dike ji ber ku dengên Kurdî hinekî kêm zêde belê ji berê da klasîkên Kurdî hene ku bi herfên Erebî hatine nivîsandin lê ev dixwaze li gorê demê alfabeyê ji nû ve ava saz bike alfabeya Erebî alfabeyekî çap dike ew mühim e mesela ji wan Tevfîqbegê Silêmanî jî şexsiyetekî mühim e ji aliyê ziman belê û her wisa yani ev komela hêvî di nav xebatên hêviyê da em dizanin ku wekî hînker bi navê hînker cara pêşî wekî fêrkirina zimanê Kurdî wek metodolojik berhemekî kitêbekî tê amadekirin Pîremêrd ne ew pîremêrd nîne ew komela hêvî komela hêvî helbet di navê da xwendekarê Kurd pirayê ew lê Xelîl Xeyalî dibêjin yani têgotin ku rolekî wî girîng heye sereke belkî rola sereke û ji aliyê edebiyatê jî Abdurrahîm Rehmî mesela paşê meriv dibîne pîremêrd piştê ku Dewleta Osmanî têk diçe û komara Iraqê filan tê ava kirin li Silêmaniya rolekî pir girîng dilêze taybetî mesela matbaa û çapkirin û pirtûkan da karobarê bêjim xebatên rewşenbîrî ser ziman bigir heta edebiyat û her wekê din her aliyan û di pratikê de wekî çapkirina pirtûk û kovar û her wisa li Silêmaniyê li Bexdayê gelek karobar dike yani ew şexsiyetekî mühim e lê li dewra Stenbolê wekî me got ev komele hemû jî demek Kurd da jiyane yani jiyana wan nakêje 5-6 sala hinekan 2 salek ya 2 sala hinek 5-6 sala yani temelekî wan ê dirêj çênebiye heta ku xebatên baştirîn bikin lê dîsa jî em wekî anha jî di rewşa îroyîn de jî em wê wan wekî bingeh ji xwe re dibînin ne wisa yani zemînekî avakirine ji bo rewşameya Toyê demê da yani bi qasiyê nehdeh kovar yani ji rojname jî tên çapkirin dîsa di nav xebatê van demo dezgehan da wekî me got jîne û kovara serbestiye û rojê Kurd û heta wî Kurd û her wisa Şerq û Kurdistan gelek kovar û rojnameyê wê rengê jî dîsa li ser fikra ku hem ji aliyê bîro fikrên netewî hem jî gavên pêşiyên li ser perwerdekirina Kurdî û ziman jî toyê demê da tên avêtin lê ew dimînin yani nîvçe dimînin piştê ku rewş diguhera rewşa siyasî û tamamen li bereva jiyan li hemberê xebatên Kurdî wekî ku rewşekî xerab pêk tê ew xebat li wê radiwestin yani li qenebe û navenda Stenbolê êdî namîne yani Seyda wek gelemperî demam xebatan dinêrin bêtir navend Stenbolê ne wisa ew ça Stenbol e ji xwe modernîzma dunyayê dema ku ber bi rojhilat va Dewleta Osmanî va tê Kurd ku bi ekseriyeta wan dibin hikmê Dewleta Osmanî da bûn pêşî tê Stenbolê her çi tiştê nû dertên hem wekî coğrafîk nîzkê Ewropayê ki pêşengiya elmozanîn û teknolojiya nû jî Ewropa kiriye ji wir da pêşî wê bê ku Stenbolê Stenbol navende ne tenê navenda siyasî her wekê din navenda çandî aborî û dîplomasî her wekê din heta em dikarin bêjin niha jî zêde digel ku bêjim bajarê Tirkiyeyê yani paytext nîne jî dîsa jî meriv hê jî dikare bibêje dîsa rewşenbîriya Kurdî bêtir li vê derê geş helbet ji ber ku metropolekî mezin derfet û imkanê wî hem ji aliyê bêjim qanûnî
افکاریه بحوینه بله هم جیج آلیه پیوستیان کوپی افکار هاتنه کرن جوی آلیه با بله سیدا پشتی سالین 1924 25 شوندا تایبەتی ئەو پشتی مەسەلا پلانە شەرق ئیسلاحات یەکوت بێژن شەرق ئیسلاحات پلانی تا حتا سالین 1905 بێدەنگیەکێ لەبەر چاوە پشتی سالین 1905 وان هەیە کەسێنێکی ئاپێ موسا و چەند کۆڤار و ڕۆژنامە و دەرتێن پشتی سالین 1900 یان وێ ناوبەرە ڤاڵایەت و چاوا دەنرخینی و پشتی سالین 1905 گەلو جخوا اف کردی ما بحث کر پرایاوان جناف سینوری بیجم پشتی آوابونا کمارا ترکیه هنک تنگرتن هنکی رودنین مالا خوا بلکی به دولتی را تناوا سیستم دولتی دا خوددن قبول کرن با آوکی لی پرایاوان پنابرد بلدچن و پرایاوان جی ای باکور کو خلکی باکورن دچن بنخطه لناف سینوری سوریه کو اوچاق دبن حکمه فرانسز آدم بو لور بجی دبن اولکوری سیاست و چاقه جی هندکی سب بدنگ نامین نیستاد خبرت البت درفت و امکان وانجی با آوه که هیا کو لور دجون بتایبتی شام بیروت دناوندین مهمن جبو خباتین کردی یعنی و هر وسا اف کردین کوج چونه باشور جی پشتی آوابونه دولت عراقی کو انگلیس جالی انگلیس هم حتی آوا کرن و حتی سالی 32 جی دبن حکمه وان دابو او جی دچن لور بجی دبن لوان هر دو جیانجی خباتن وها کردی لسر زمان به هر وکیتم به دست پیدا کن با آوه که لی کردی روشنبیری که ما بحث کرد استانبول اکثریت تاون پرایاوان دچن آل شامی یعنی بنخطی لوان دوران بجید بن و خبات خواه دور بردوان کن که وکی هم زانن کوارا هاوار و روناهی همش آلیه سیاسی و خوی بون لبیروت یعنی لشامی گلک خباتن مهم جوی آلیه و چه دبن همجی دست پیکه که نوجی بو آلیه زبان چندا کردی و کوارا هواری هم الفابه کنو هم گرامرا کردی و شنووا لسر زمان کردی یعنی دست پیکه که مهمه بتایبتی هم دکارم بیجن جبو قربانجی وکی شورش که جبونی هلبت بنگه کی لسر زانستا مدرن لویت آوا کرن جارا اول بیجم به کوارا هواره جیب جیده به او روشنبیره و چاقه و که جلالت علی بدرخان شوام همون است کن خباتن بیشن پیشنگی آوان خباتن کریه بکشتی و در دوره وی جگر خون بگر حتی عثمان صبری و وکی نورالدین زازا و سیدای تیریج و گلک کسین به وی رنگی در دوره وی دجون هرچند نتنی مقصد آوان تلی kültürî ziman biye lê tiştên berbiçav ku li dû xwe hiştine helbet ev xebatê wan jî bûye bingeha bêjim zemîna ku îro berserê dixebitin jî heman tişt îro xebatên xwe yê nivîskî wekê îmla û gramera kurmancî bi taybetî li ser wan xebatan em dikin hêjî پر باشه مامۆستا پشتی سالên 1950 دا gelek kovar û rojname dîsa dertên çikû bêdengekî mezin taybetî piştî têkçûna serhildana agirî û berî wî têkçûna serhildana hereketa azadî û 1930 belkî geliye zîlan piştre dêrsim yani nahêlin Kurd hem di qada siyasî de hem di qadên edebiyat û ziman û çandê de jî çavê xwe vekin bi taybetî li Bakur piştî salên 1950 حتی بیشتر شیستی شونده ایدی چه قومه چه هیل بردسته من شو خان پشتی آوابونا کمارا ترکیه حتی بیشم پارتیا دموکرات کد بیشن پارتیا دموکرات جبو کردان تشته کی ارینی نانیه لی سردمه کی نو دای دست بکرین کو کردان
خو آزادتر هیس کریه قنه به جوی یک تک پارتی بو پارتی yani CHP بیجم جبن حکموی در کتیه وکی قنه به مثلا لسر مدرسه کردال سر گلکی بیجم خباتین جواکین این نافخوایی بیجم نوکی سیاسی لسر وان وکی کو او زخت بچکی سس ببرابه روشکی وسا خواهیست کن کرد لی دراستی خدا امدزانن جی کوسانینه لی دوی دمه دا او کرد ایدی دست بکرنه خواندنا بلند زانینگهان لستانبولی لانقره به ایدی دست بکرنه هندکی زاره کرداب تایبتی جی قسمک مزن ایوان زاره او مالباتین خودی کار و بارو آخا و بگان بلکه بیتر در فتیوان هویه دمالوان دران ایدیتین خوشنو و ناست کن هندکی دنیای ناست کن پیشکتن دنیای حاجد بن و او ایدولوژین سوسیالیستی و وکیدن دموکراسی و مافین مروان پید حسن لسروی هیدی yani کسی مثلا جوان پیشنگان یک وک موسا انتره او دست هیدی دکین کو و فکری خواه بیان بکن بله او با آوه کی بیجم بریا وکی موسا انتر تدی دست بر روزنامه کی لری یورت فلان دکه اول به ترکی باشه یک رایزه کردی دخن ناوه مرد کاره بیجه حتی سال هفته جی تشتکی و ها کردی بر بچاف که هات بی چاپ کرن یعنی وک کومله دمو دزگه هاتمن آوا کرن مرو نابینه یعنی لی هندکی هولدان هنه چند میناکشی درته اره وکی داویا سری سال شسته دا وکی کوارا دنگ وکی ایلری یورد وکی چند هندکی تشبسی و سهنه و شخوا السروانجی تدی او مثلا چل نهان کد بیجن او گروبه کی چید به دانستاندنه کی چید به وان دگرن جبو کو بیجم هیت سری دا بترسینن بدن راوستاندن شخوا او پیواجو جی بوی آوه بیکو زیده ارگانیزه ببین در باست و حتی تی سری سال هفته شوندا ایدی هجمارا خوندکارن کرد یعنی کسین کو بونه دکتر و اوقات و هر وکی دن بونه خودان مسلک و بونه خودان قاریره کشی بشن هجمارا کشی چه ده به پشترا روشا دنیای جی هندکی دکاره و دوی قناخه دا ایدی هجمارا خوندکاری کردان تایبتی لوان متروپولی ترکیه دکیجه هجمارا کی گرینگ و وکی داده اوک کومله کی ریخستنه کی تایبتی پیشنگیا خوندکارین کرد هاتی آوا کرن لی تا اصل خدا نیتین سیاسی و هر وکی دنجی لگل خواه حواندیه تی آوا کرن او دبه دست بکه که مهم یا قناخا بریا حشته پشتی هفته و پاشش خب پشتی دربه هفته یکی فلان پشتی که او کس جوان گله کس تینه گرتن جه حبسان وکی بیجم عفیه کی در تخن درتین ددمه کی کرتا ایدی دست بکه کی به لزو باز و وکی سیاسی و پیراجی مرد کاره بجه گاوین چاندیجی که هبونه پشتی هفته 50 دست بید که ایدی وشان خانه هنکتن آوا کرن کوار نو درته وشان خانه و کومله و هروسا ریخستن شیطه اره و هر ریخستنک بن بان خود او کیوی هست یعنی تشتکی چاپ که تشتکی گل کواره که البته وشان کیوی هست جار ها بیجم وشان خانه جی هندکان آوا کرنه و کتابا دست بکرنه کتاب و کووار چاپ کرنه نابیوان بلکه اوقاس دیار نکنجی ده یعنی لی اف حرکت کردی هر حرکت کی زمین لگال داشت خورا کمله که آباد که پاششی بنیتا کو ببن تفگیره که نتوی
دفکرین گاوین وساجی داویجن شخوا او دم جی 5-6 ساله و سال 1980 داوکی که هم دزانن لباکور ایجا دربه چه ده به اف قوناخشی تیفت ساندن باوی تیفت ساندن ایجا اف جی او کسین که توان کارو باراندا جی گرتنه ام دزانن که کشتی هاتنه گرتن و تشتین نخواش قومینه توی وقت دا اشکنجه و نظام چی لی قسمه که جوان مهم جی در تین ساها اوروپایی بیشتر ایوان جا و قوناخه که جلور بگه دست بید که جالیه چاند زمان خباتین هر وکی دن و دیپلوماسی و او جی قوناخه که دنه مرد کاره او جی با آوه که دن برنگه که دن بنرخینه ev parçayı din dema mere bala xwedî diye ew jî îca mijarekî din e li başûr şu em dizanin şer û pevçûnên heta salê 1990 jî em dizanin yanî têkçûn û rabûn qonaxekî bi serê xwe ye paşê ew statuya başûr êdî ji heştê pêva Kurd bêjim ji qalikê xwe yên teng herêmî bi awayekî derdikevin qalkî dî teşkan erê li Ewropayê gelek Kurd bicî dibin xebatên xwe li wir didin meşandin aliyê dîplomasî ve wek Enstitûya Kurdiya Parîsê mesela û her wisa gelek kovar û dem û dezgehên din li Berlînê bigir Stockholmê bigir dezgetên avakirin wek Enstitûyên Kurdî wekî Komele wekên kovar û rojname û her wekê din ew xebatên li wir xebatê li Bakur Tirkiyeyê jî heta salê 1991 falan not û yek meriv zêde tiştekî nikare bibêne yanî li ber çav yani belkî heştê neh not teşebbüsên sereke çend kovar û ew têne çapkirin têne çapkirin lê piştê salê not yek pêva êdî qonaxekî meriv dikare bêje din bi sedan şagirt û em bêjin em mamosteyên hunerê û yan jî hunermendên ku bi hunera Kurdî re eleqedarin ji wê dezgehê dertî û Enstitûya Kurdî jî bi hezaran mamosteyên wekî te di nava xwe de êdî diafirîne. Elbette qonax mühim e tu qonaxê da carekî din Kurd gavên pêşîn vê qonaxê davêjin û ji aliyê çandî û ziman û dem û dezgehên hunerî û dixwazin hem wek siyasî jî êdî di zemîna Tirkiyeyê da têkevin nav siyasetê ev qonaxekî giringê vê serdema dawî ye û wekî te bas kir navenda çanda Mezopotamya ji te re bêjim mesela wexfekî bi navê Kurdî Kurd cara ewil tê avakirin û hinekî kovarên Kurda ji nû ve wekî te got rewşen e bêjim zende bêjim nûbihar e û heta berê wî mesela medya güneşî hebû bêjim kovarê siyasiyê din jî têne weşandin lê bi giştî bêjim heşmendiyekî ku ser çand ziman bi giştî di nav gel da wekî huner wekî ziman wekî xebatên bêjim modern di wê demê de ji nû ve di nav Kurda da berbelav dibe dîsa jî destpêk em dibînin bingehel İstanbolê tê avêtin wê va belav dibe û şaxê wan dem û dezgan li wir jî ve dibe paşê wek komele wek partî mesela Medkom jî Medkom Stran çanda Stran wê qonaxê ne mesela eva gavên pêşînin paşê hindek jê gelek geş dibin xebatê xwe geş dikin lê helbet Tirkiye rewşa siyasî tedî tengijîne ew qonax îro mesela rewşa ku em îro tê dane Bakur û Tirkiyeyê li ser wê qonaxê hêjî dimeşe qonaxekî mühim e. Belê. Mamoste Malat ava
ام هاتن داویا برنامه آخه تشرف تا برنامه من gelek sahibi aziz سرسری من سرچاوی مراتی تا گلک آگاهیین وکی زیر بما و تماشاوانین مرا پارکر kurteya ve meseleye helbet ev qonaxekî demo dûr û dirêje hem parçeyê din hem li hemû parçan divê bi awayekî bênirxandin bêlêkolînkirin û Kurd jî pê behsên ku derê dane ام جکو هاتنه ji ku hatine ku berê xwe bidin ku بسایه başa ji te re jî serkeftin dixwazim ji xebatê te مالات هزار جریابه اول اوگرین نشا میوانین عزیز تماشوانین دلوان ام به هفته جهاتن داویا برنامه خواه میوان من ماموسته مراز رونی بوم مالاوی آوا و مالاوا آوا کو حتی بدمه لما تماشکر حتی برنامه کدن بمینند خیر و خوشیله gelek spas ji hevkarê min keremû mêvanê me hêja mamoste Miraz Ronî. Temaşevanên hêja heta hevdîtineke din her şad û bextewar bin.